함께 기도하고 오늘 공과 말씀 배워보도록 하겠습니다. За хамтдаа залбираад сэдвийнхаа угаас суралцгаая. 우리를 사랑하시는 주님 감사합니다. Биднийг хайрладаг эзэн минь баярлалаа. 주님 귀한 피로 구원해 주시고 직분을 맡겨 주셨습니다. Бурхандаа өөрийн үнэт цусаараа аварч өгөөд энэ үйлчлэлийг даалгасан. 또 교사로서 이 맡겨 주신 귀한 영혼들을 잘 인도할 수 있도록 우리에게 말씀을 주시고 Мөн багш хүнийхээ хувьд эзэн таны илгээсэн эрхэм сүнснүүдэд сайн сурахын тулд бид нарыг та үгээрээ удирдах. 꼭 필요한 말씀들 깨달을 수 있도록 이 시간 성령께서 도와주시옵소서. Хэрэгцээтэй тэр үгсийг заавал ухаарч чадхаар энэ цагт ариун сүнс хамт ажиллаж өгнө. 오늘 모든 이 시간을 주님께 의지하며 Өнөөдрийн энэ цагийг эзэн тань даатхан 예수님의 이름으로 기도했습니다. Иесусийн нэрээр залбирлаа. Амен. 자, 오늘 본문 말씀은 열왕기상 19장입니다. За өнөөдөр үндсэн үг нь хаадын дээд 19-р бүлэг 예. 3절부터 5절까지 말씀. 3-аас 5 дугаар ишлэл. 자, 우리 화면을 보시면서 읽으셔도 좋고요. 우리 교사들 성경 찾아서 보시면 더 좋을 것 같습니다. За дэлгэцээс уншиж олон мөн Библиэсээ хайгаад уншвал илүү сайн юм шиг байна. 예. 자, 화면에 띄워 주시면 좋겠습니다. За дэлгэцэн дээр гаргаж өгөөрэй. 예. 자, 같이 말씀 읽겠습니다. За хамтдаа уншъя. Елия айн босож амиа аврахаар зугтан Юдад харьяалагддаг биеэр Шебад ирв. Тэнд өөрийн зарцыг үлдээв. Харин тэрээр өөрөө нэг өдөржингөө алхасаар цөөлд хүрээд нэгэн тац модны доор суув. Тэрээр үххийг хүсэмжлэн одоо хангалттай. Эзэн минь би эцэг өгдөөсөө дээрдэх юмгүй тул одоо миний амийг аваач гэж хэлв. Тэрээр тац модны доор хөвтөд унтав. Харагтун нэгэн тэнгэр элч түүнд хурж бос идэгтун гэжээ. 예. 오늘 공과 주제는 로뎀나무 아래에 엘리야라는 주제로 같이 말씀 배워보겠습니다. За өнөөдрийн сэдвийн тэмээ тац модны доорх Элия гэсэн сэдвтэй байгаа. 예, 우리 그 공과 말씀 또 이렇게 학생들에게 가르치기 전에 우리 교사들이 더 깊이 말씀을 연구할 수 있는 시간 너무나 중요합니다. За сэдвийн үгийг сурагчдад дамжуулахын хүрлийн өмнө тэмээ багш нар маань өөрсдөө гүн гүнзгий судалж тунгаан матхан чухал. 자, 성경에서는 깨달은 말씀을 통해서 그 자기에게 유익이 된 말씀을 함께 나누라고 하셨는데 За Библиэс харах юм бол өөрсдийнхөө ухаарсан үгсээс хэрэгтэйгээ бусдад дамжуул гэсэн. 우리 교사들이 먼저 성실하게 성경을 연구하고 Тэгэхээр багш нар маань эхлээд харгуу Библийг сайтар судалж 그 말씀으로 힘을 얻고 그 말씀을 자기 삶에 적용하는 것이 우리 교사들에게 먼저 필요한 것이라고 좀 말씀드리고 싶습니다. юун түрүүнд багш нар маань өөрсдөө тэр үгнээс хүчийг олж аваад үгсийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь их чухал гэж бодож байна. 예, 공과 말씀은 제 성경의 순서대로 진행되기도 하고 주제별로 진행이 되기도 하는데요. За сэдвийн үгийн тухай Библийн дарааллын дагуу явагдах нь би бас сэдв тус бүрчлэн юм дарааллаар явагдаж байгаа. 지금 이제 구약의 선지자들 또 구약의 여러 사건들 인물들에 대해서 배우고 있습니다. За одоо болохоор хуучин гэрээн дээр хиш үзүүлэгчдийн тухай онцгой үйл явдлуудын тухай суралцж байгаа тийм ээ. 자, 오늘 엘리야에 대해서 같이 또 생각해 볼 텐데요. За өнөөдөр бол Элиягийн талаар тунгаан бодож үзэх нь. 방금 읽었던 말씀은 엘리야가 정말 자기의 생명의 위협을 느끼고 도망해서 За сайн уншсан агуулга дээр бол Элия өөрийнхөө амийг аврахын төлөө тэмээ зүгтэж аваад 스스로 광야에 들어가고 цөлд очоод 여기 보면 로뎀나무 아래서 죽기를 구하였다라고 기록하고 있습니다. за энд харах юм бол тац модны доор суугаад тэрээр үххийг хүсэмжлэн гэж гарч байгаа. 이 열왕기상 18장에는 За энэ 이 앞에 18장에는 열왕기상 за 1-р хаад 18-аас харах юм бол 이 갈멜산에서 그 바알 선지자들, 아세라 선지자들과 이 대결에서 하나님이 불을 내려 주셔서 큰 승리를 이끈 모습과 네, 18장에 그런 모습이 기록되어 있습니다. 갈멜산에서 за Кармел уулнаас 자, 우리 그 바알 선지자들과 아세라 선지자들과
자, 대결이 있었고 Баалын иш үзүүлэгчтэй одоо Ашерийн иш үзүүлэгчтэй тийм ээ одоо тэмцэлдэж үтсэн. 자, 하늘에서 하나님 불을 내려주셔서 За тэр үед одоо бурхан Тэнгэрээс гал буулгаад 하나님의 큰 승리를 주신 모습이 18장에 기록되어 있습니다. бурхан тийм ээ том ялалтыг байгуулж байгаа тийм одоо агуулга 18 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 자, 근데 얼마 되지 않아서 19장에는 Гэтэл хэсэгхэн хугацааны дараа 19 дугаар бүлэг дээр нь 완전히 반대의 모습으로 이렇게 одоо бүрэн эсрэг тийм дүр төрхөөр 완전히 이렇게 그 지치고 цуцсан. 너무 이렇게 그 실망한 모습을 Ингээд 볼 수 цөхөрсөн 있습니다. тийм дүр төрхийг энэ 19 дугаар бүлгээс харж байна. 자, 이 우리 신앙의 모습 속에도 이럴 때 있습니다. За бидний итгэлийн амьдралд ч гэсэн ийм дүр төрх байдаг. 두 가지 모습이 반복되는 것 같기도 Яг ийм 하고요. хоёр тийм ээ байдалд автагддаг юм шиг байна. 그 이유도 분명히 있다라고 생각이 За 듭니다. үүний шалтгаан нь ч гэсэн тодорхой гэж бодож байна. 자, 이제 계속해서 이 엘리야 선지자를 죽이려고 그 아합 왕과 그 이제 그 아내가 계속해서 이제 힘들게 합니다. За Ахаб хаан болоод түүний эхнэр Элияг тийм ээ хөнөөхөөр одоо эцэс хүртэл түүний ингээд хөөж байдаг. 자, 하나님의 놀라운 역사가 자신을 통해서 나타났지만 Хэдийгээр бурхан одоо өөрөөр нь дамжуулаад агуугаар ажиллаж байгаа нь хэдий харагдсан боловч 자, 분명히 자기의 생각대로 모든 이제 이스라엘 사람들이 돌이키고 정말 이 아합 왕과 이세벨도 완전히 돌이킬 거라고 생각했지만 그렇지 않았습니다. Элия яг л тийм ээ өөрийнх нь бодлоор бол Израилийн ард түмэн ч гэсэн Ахаб Изебел ч гэсэн бүрэн иргэндээ гэж бодсон боловч тэгээгүй байна. 그게 너무나 큰 실망을 이 엘리야 선지자는 했던 것 같습니다. Тэгэхээр эргээсэй гэж бодсон нь эргээг учраас Элия үүнд ихэд тийм ээ цөхөрсөн урам угарсан байсан юм шүү. 자, 엘리야가 낙심한 이유를 좀 정리해 보면 За Элия 낙심 마음이 За 이렇게 Элиягийн 힘든, одоо цөхөрсөн тийм ээ энэ урам угарсан сэтгэлийг бодох юм бол 자, 첫 번째 하나님의 말씀을 선포했지만 нэгдүгээр тэрээр за бурхны үгийг дамжуулж тунхагласан. 회개하지 않는 왕과 백성들을 보면서 За гэхдээ гимшээгүү тэр ард түмэн болоод хааныг хараад 또 그리고 자기와 동행하는 하나님을 잊어버리고 за тэгээд өөртөө нь хамт байгаа бурхныг мартаж 혼자 남았다는 그 두려움 때문이라고도 말할 수 있습니다. ганцаараа үлдсэн мэт тийм ээ имэж байсан тэр одоо айдас байна. 또 그리고 하나님의 계획, 하나님이 어떤 일들을 이루실지 이 엘리야는 그 순간에 알지 못하고 За тэгээд тэр агшинд бурхны төлөвлөгөө юу байсан, бурхан юу гүйцэлдүүлэх вэ гэдгийг Элия бодож 자기는 이제 чадаагүй. 더 이상 할 것이 없다라고 생각했던 것 같습니다. Үүнээс цааш өөрт нь тийм ээ хийж чадах зүйл, хийх ёстой зүйл байхгүй юм байна гэж Элия бодсон баг. 자, 우리도 이런 비슷한 같은 이유로 신앙생활에 이렇게 낙심하고 이렇게 힘들 때가 있습니다. За бид нар ч гэсэн яг адилхан юм нөхцөл байдал тийм ээ шалтгааны улмаас сэтгэлийн амьдралд цөхрөх үе байдаг. 내가 이제 열심히 하고 정말 주님 위해서 했지만 Би хэдийгээр хичээнгүй үнэхээр эзний төлөө хийсэн боловч 그 결과가 좋지 않거나 뜻밖의 오해로 마음이 힘들 때도 있습니다. үр дүн нь тийм ээ хүсэнчлэн гараагүй хэцүү байх тийм үед үнэхээр одоо хүнд байдаг. 특히 교사든 학생이든 전도하다 보면 그렇게 낙심될 때 있잖아요. Онцгойлоод багш нар ч тэр сурагчид ч тийм ээ сайн мэдээд хараасны дараа тийм цөхрөх тохиолдол олон байдаг үстэй. 우리 성경 강연회가 끝나고 확 힘들어질 때 있습니다. Библийн семинар дууссны дараа илүү хүнд болдог үе бас бий. 분명히 전도하는 사람이 말씀을 잘 들었지만 Хэдий тийм ээ сайн тараасан хүн нь үгийг сайн сонссон боловч 정말 믿어지는 것 같이 느껴졌지만 яг нэг итгэсэн юм шиг тийм ээ сэтгэл төрсөн боловч 말씀이 끝나고 гэтэл үг дуусаад 더 마음이 차가워지거나 아니면 교회를 더 이렇게 멀리하고 핍박하는 경우들도 있을 수 илүү 있습니다. их сэтгэл нь хөрөөд тийм ээ илүү их сэтгэл нь холдоод чуулганыг илүү буруугаар ойлгоод тийм тохиолдол ч гэсэн байдаг холддог. 진짜 그럴 때는 너무 힘들잖아요. Тэр үед үнэхээр хэцүү байдаг тийм ээ. 이런 일들이 우리 신앙의 이 엘리야와 같이 반복될 때가 있습니다. Иймэрхүү зүйлс бидний амьдралд яг л энэ Элия тохиолдсон шиг олон давтагдаж тохиолдож байдаг. 엘리야처럼 이렇게 도망가고 싶을 때 있어요. Элия шиг ингээд бүр зүгтаад явчихмаар санагддаг үе бий. 그렇죠. Тийм ээ. 정말 이 당시에는 엘리야 말고는 하나님의 뜻을 알고 정말 이 하나님의 말씀을 전할 사람이 없었는데 За энэ цаг үед бол Элиягаас өөр бурхны үслийг мэдээж дамжуулах өөр нэгэн байхгүйсэн. 자, 엘리야가 이 하나님과 멀어지고 말씀과 멀어지면 Хэрвээ Элия л өөрөө бурхнаас холдоод үүнээс холдчих юм бол 정말 그 이스라엘도 정말 그 나라의 큰 문제라고도 말할 수 있습니다. энэ нь тэр Израильд ч гэсэн тэр улсад бас том асуудал үүсгэнэ гэсэн үг байна. 자, 그리고 정말 이 엘리야의 모습을 다른 사람이 봤다면 어떻게 생각할까요? За Элиягийн энэ байдлыг бусад хүмүүс харсан бол юу гэж бодох вэ? 그 18장에 그 갈멜산에 있었던 그 엘리야와 지금 이 노뎀나무 아래 엘리야 너무 차이 나잖아요. За тийм ээ тэр нөгөө нэг 18 дугаар бүлэг дээр гарч байсан тэр уулан дээрх Элиягийн тэр хүчрхэг дүр төрх одоо 19 дээр гарч байгаа Элиягийн байр байдал хоёр бүрэн өөр байна.
사람들이 그거 봐라. 뭐 제가 뭐 얼마나 잘나서 뭐 자기가 얼마나 뭐 잘한다고 저렇게 될 줄 알았다. 이렇게 비방하고 이렇게 조롱이 될 수도 있습니다. За тийм ээ ээл яг тэр үед хүмүүс харалта инхийг нь мэдээд байсан юм яг инхих гээд байсан юм тийм ээ тэгэж хэлээд оромжилж үгүйсгэж болох юм. 자, 이 엘리야도 할 말이 많았던 것 같아요. Элиад ч ихсэн хэлэх үг олон байсан юм шиг байна. 나는 주님 위해서 열심히 했습니다. Би эзний төлөө хичээсэн 자, 그렇지만 гэсэн ч 이 이스라엘 자손들이 하나님의 말씀을 버리고 Израилийн ард түмэн бурхны үгийг орхиж 자, 주님이 이렇게 주님의 단을 헐고 칼로 주의 선지자들을 죽였다. эзний тийм ээ эзний тархийг нурааж хутгаар эзний иш үзүүлэгчдийг тийм ээ ил дээр алж байсан. 자, 그 14절에 보면 그런 표현이 있습니다. За 14-р ишлэлээс харах юм бол тийм үг 그 байгаа. 말씀도 한번 같이 읽어볼까요? Энэ үгийг ч гэсэн хамтдаа уншиж үзье. Элия би түг түмдийн бурхан эзэнд маш их зүтгэсээр ирсэн. Израилийн хүүгүүд таны гэрээг умартаж, таны таглийн ширээнүүдийг нурааж, таны иш үзүүлэгчдийг элдээр цавчин алсан билээ. Одоо ганцхан би л үлдээд байна. Тэд миний амийг авахын тулд намайг хайж байна гэж өчөө. 자, 나만 혼자 남았다. Би л үлдээд байна. 자, 그 아무도 없는 그 광야 가운데 За хинч байхгүй тэр зүйл дунд 그 특별히 그 로뎀 나무라고 기록돼 있죠, 성경은. онцгойлоод Библиэлд тацмод гэж бичигдсэн байна. 그 로뎀 나무 아래 정말 그 그늘 아래에 있었던 것 같습니다. Тэр тацмодны сүүдэрт нь хорогдоод сууж байсан юм шиг байна. 자, 이 광야에는 뭐 아무것도 없잖아요. 돌이나 풀, 뭐 돌이나 이 흙밖에 없고. За цүл газар тийм ээ өөр юу ч байхгүй штэ том хаадасаг юу ч байхгүй. Зөвхөн илсэл байгаа. 광야에 딱 하나 나무가 있다면 바로 이 로뎀 나무입니다. Магадгүй цүлд байгаа ганц мод гэх юм бол тэр тацмод байсан байна. 자, 이 가장 절망적이고 힘든 상황을 표현할 때 내가 로뎀 나무 아래 있다 이런 표현을 씁니다. 유대인들은. За юдей хүмүүсийн хувьд болохоор тийм ээ үнэнхээр одоо хит гарцгүй хэцүү хүнд нөхцөл байдалд орсныгоо тацмодны доор байна гэж илэрхийлдэг байна. 이제 그 돼지를 키웠던 그 둘째 아들 있잖아요. За нөгөө гахаа маллаж байсан хоёр дахь хүү байна тийм ээ. 네, 가장 비참한 상황을 또 보여주는 그런 이제 표현이기도 합니다. За бас хамгийн доорд орсон тийм байр байдлыг ч ихсэн тийм ээ илэрхийлж байгаа үг гэсэн үг. 이 로뎀 나무 아래에 있다라는 표현은 그와 비슷하다라고 말할 수 있습니다. Тэгэхээр тэр нь тацмодны доор байна гэдг нь яг ийм нөхцөл байдлыг илэрхийлдэг үг байна. 자, 이 로뎀 나무가 엄청 크고 막 잎이 많아서 그늘을 많이 주는 나무는 아닙니다. За тацмод их том, сүртэй том навчтай тийм ээ их сүүдэрлдэг тийм мод бол биш байгаа. 키도 작고 Жижигхэн. 그 이 뭐 남항? 이 잎을 잎사귀나 이런 것도 없어서 За тийм ээ тийм том одоо салбар навч тиймэрхүү зүйлс байхгүй. 겨우 그냥 조금 그늘 조금 생기는 정도인데 Тэгээ үнэхээр тийм ээ багасаах сүүдэрлэх чинээний тийм мод гэсэн. 자, 광야에서는 그거라도 필요하잖아요. Тэгэхээр цүлд бол үнэхээр тэрч болтгой сүүдэр хэрэгтэй тийм ээ. 자, 그러니까 그 작은 그늘 아래 그 그늘이라도 찾으려는 그런 모습이라고 말할 수 있습니다. Тэгэхээр өчөөхөнч болов нэг сүүдэр олж хорогдсон гэсэн тийм байр байдал байна. 자, 이 사람들의 그런 정말 힘든 모습을 표현하기 위해서 이런 표현들을 이제 쓰고 있다라고 말할 수 있고요. За тэр нөхцөл байдал яг ямар хэцүү байсан бэ? Сэтгэл нь яаж их мухарцсан бэ гэдгийг илэрхийлэхийн тулд тэгсэн болов? Тацмодыг ашигласан болов? 자, 이 성경에서 이런 그 표현들, 이 로뎀 나무 아래라는 그런 표현들, 또 로뎀 나무가 여러 차례 또 이렇게 성경에도 표현되고 있는 것을 알 수 있습니다. За яг үүнтэй адилхан одоо тацмодыг Библиэлдээс олон одоо тийм ээ илэрхийлэл олгож ашигласан байдаг. 자, 이 나무에서는 뭐 먹을 것도 나오지 않고, Энэ модноос бол олж идэх зүйл ч гэсэн байхгүй. 자, 단지 이렇게 그 뿌리나 이게 나무를 태우는 정도, 그 정도밖에 쓸 수 없는 나무입니다. Зөвхөн тийм ээ үндэс энэ модыг зөвхөн одоо шатааж ашиглаж болохоор хэмжээний тийм л мод байна. 자, 우리 인생 가운데서도 За бидний амьдралд ч ихсэн 정말 나에게 도움이 될 만한 것들, 정말 너무 어려운 상황에서 나에게 도움을 줄 수 있는 것들이 없을 때가 있습니다. надад нэг тусалчаар хүн хэцүү байдлаас намайг нэг аварчаар тийм зүйл байхгүй найдах зүйлгүй болсон үе гэж байдаг. 정말 그 인생의 정말 정말 인생의 가장 고난을 겪고 있는 그런 시기를 이야기하기도 합니다. За амьдралын үнэхээр гашуун зовлонтой тийм ээ тэр үеийг туулж байгаа үе гэсэн үг байна. 자, 그리고 이제 이 그 엘리야의 모습 가운데 정말 자기 육신의 정말 피곤, 정말 육신에 가장 지쳐 있는 모습도 볼 수 있습니다. Бас Элиягийн энэ байдлаас үнэхээр бие махбод нь ихэд цудсан, ядарсан, цөхөрсөн байдлыг бас харж байна. 자, 이제 이
몸이 또 지치니까 이 마음도 완전히 이렇게 낮아져서 Биеийн ч гэсэн ихэд цудсан, тийм учраас сэтгэлэн ч гэсэн ихэд орд орсон байна. 지금 이제 이 엘리야는 정말 쉼이 필요한 또 시간이라는 것을 알 수 있습니다. Одоо Элиад үнэхээр амралт хэрэгцээтэй байгаа тийм үе гэдгийг мэдэж болно. 우리 그리스도인들도 자, 이 마음이 지치기보다 몸이 지쳐서 За манай Христэд итгэгчдийн хувьд ч гэсэн тийм ээ. Үнэхээр одоо сэтгэл цуцгаас илүү бие илүүтэйгээ цуцаад 그 번아웃이라는 표현이 있어요. 이게 다 불타서 없어지는 것 같이. яг нэг бүх юм тийм ээ шатаж алуу болж байгаа юм. 그래서 적절한 휴식이 또 필요한 또 상황들도 있습니다. За үнэхээр одоо амралт хэрэгцээтэй болсон тийм үе ч гэсэн байдаг. 자, 그래서 하나님께서는 이 엘리야의 그 상황을 하나님 잘 아셨고 Тэгэхээр бурхан Элиагийн нөхцөл байдлыг ба сайн мэдэж байсан. 여기서 쉬고 자고 또 먹을 것을 하나님 준비해 주는 모습을 또 볼 수 있습니다. Тэгээд тэнд тийм ээ амарч унтаж мөн идүүлэх зүйлийг ч гэсэн бурхан бэлдсэнийг харж байна. 자, 여기 19장 또 말씀 5절부터 좀 보면 За 19-ийн 5-аас ахуулаад харах юм бол 자, 우리 5절부터 8절까지 말씀 1-р хаад 19-ийн 5-аас 8. 자, 한번 같이 읽어 볼까요? За энэ шишлэг мөн уншия. Тэрээр тац модны доор хөвтөд унтав. Харагтун нэгэн тэнгэр элч түүнд хурж бос идэгтун гэжээ. Элия харвал түүний толгоон хавьд халуун чулуунууд дээр жигэнсэн би ваартай ус байжээ. Тэрээр идэж уужхаад дахиад л хэвтэв. Эзний тэнгэр элч 2 дахь удаага ирээд түүнд хурж босоод идэж ав. Учир нь энэ аялал чиний хувьд дэндүү хүнд юм гэв. Тэрээр босоод идэж уулаа. Тэр хоолны хүчээр 40 өдөр 40 шөнө бурхны уул болох Хореб руу явлаа. 자, 이 마음이 상하고 정말 모든 것을 이렇게 절망하고 있었던 이 엘리야에게 하나님이 하신 일이 있습니다. За ихэд цөхөрч ядарсан тийм ээ энэ Элиад бурхны хэлсэн үг байна. 자, 여기 잤다 그랬죠. Энд чинь унтсан гэсэн тийм ээ. 또 그리고 일어나서 먹으라고 했는데 За тэгээд бос ид гэсэн. 자, 구운 떡과 물 한 병이 있었습니다. За жигэнсэн би ваартай ус байсан. 또 먹고 За идэж 또 다시 누웠다. уучгаад дахиад л хэвтэв. 자, 그리고 여기 보면은 2번이나 이 하나님의 사자가 이 엘리야를 어루만졌다라는 표현이 나오는데요. За тийм ээ одоо 2 дахь удаа эзний тэнгэр элч ирээд түүнийг ээлж тийм үү? 자, 이 육신의 피로 정말 육신의 이렇게 회복도 너무나 중요하다라는 것도 생각해 볼 수 있습니다. За тэгэхээр энэ махан биеийн хувьд сэргэх гэдэг юм ч ихсэн маш чухал гэж бодож байна. 자, 가장 기본적인 것인데 Хамгийн одоо үндсэн зүйл 자, 사람이 잘 자는 것, хүн сайн унтах, 잘 먹고 마시는 것, сайн идэж уух. 그게 너무나 중요한데 Тэр маш чухал. 자, 이제 여러 가지 이렇게 정신적인 아니면 육체적인 문제가 생기면 잠을 잘 못 잡니다. За янз бүрийн сэтгэл зүйн асуудал тийм ээ тиймэрхүү зүйл тохиолдох юм бол нойрсоо хүрдэггүй сайн унтаж чаддаг байгаа. 자, 요새 이렇게 너무나 복잡한 세상에 이제 사람들이 살아가고 있는데요. За сүүлийн үед ч гэсэн хүмүүс их давчуу ийм хүн нийгэмдэр амьдарч байна. 자, 사람들이 이렇게 날카로워지고 화를 많이 내는 이유가 뭘까? Хүмүүсийн хурд цантай болоод их стресстэй ууралж байгаа шалтгаан юу бол 잠을 안 자요. 늦게 자고 оройтож унтаж байгаа. 네, 이 피곤이 계속 쌓여 있는 상태로 Нөгөө ядаргаа нь ингэж хуримтлагдаж байгаа байдалд 회복되지 않을 때 сэргэхгүй байх юм бол 정신적으로도 올바른 판단, 올바른 생각을 할 수 없게 됩니다. за сэтгэл зүйн хувьд оюун санааны хувьд ч гэсэн альва зүйл зөв тэмээ дүгнэлт одоо хийж чадахгүй гэсэн үг. 이 보면은 정신적인 병도 있어요. 우울증이나 За одоо харах юм бол сэтгэл зүйн сэтгцэн тийм янз бүрийн өвчин байгаа одоо жишээ нь ганихрал 그런 이제 병들 이제 그 마음의 감기라고도 표현하는데요. бас ингээд үнийг сэтгэлийн ханиад гэж ярьж байгаа тийм ээ. 자, 이 감기에 언제 걸립니까? Ханиадыг ямар үед хүрдэг вэ? 피곤하고 Ядрах үед. 그렇죠. 몸이 면역력이 떨어졌을 За 때. би одоо жишээ нь их ингээд сулдсан байгаа, дархлаа унчихсан байгаа тийм үед байгаа. 자, 이 마음의 감기도 마찬가지예요. Тэгэхээр энэ сэтгэлийн ханиад буюу энэ ганихрал ч гэсэн ялгаагүй. 정신적으로 약해지게 됐을 때 За сэтгэл зүйн хувьд тийм ээ жоохон оюун санааны хувьд сулдаад ирэх үед. 쉽게 이렇게 정신적으로 또 이렇게 그 문제가 생기는 것들을 보는데요. За ийм сэтгэл зүйн уналтанд ороод амархан тийм ээ юм болж байгаа дүр төрх харагддаг. 어떻게 영적으로 회복할 수 있을까? За яаж тэгвэл сүнслэг байдлаар сэргэж болох 이 вэ? 마음이 회복될 수 있을까? Энэ бие махбод яаж сэргэж болох вэ? 아주 단순해요. Маш энгийн 잘 자고 сайн унтах, 잘 마시고. сайн идэж уух. 이게 너무나 당연한 건데 Энэ үнэхээр мэдээж зүйл шүү дээ тийм ээ. 이제 그 정신과 이렇게 치료하는
그 분들이 이야기 들어보면 За сэтгэл зүйн янз бүрийн эмчилгээ хийдэг тиймэрхүү хүмүүсийг харах юм бол 이제 그분들이 어떤 어려움을 겪고 있는지 잘 들어주고 за тэр хүний яг ямар асуудал туулж байгааг нь сайн сонсдог байна. 그리고 잘 자라고 해요. Тэгээд сайн унтахыг зөвлөдөг байна. 그 잠을 못 자면 За хэрвээ унтаж чадахгүй бол 잠을 잘 수 있도록 도와주는 약들을 이렇게 처방해주고 за тийм ээ унтахад нь туслах үз тиймэрхүү зүйлсийг санал болгоно. 잘만 자도 빨리 회복됩니다. За тэгээд ер нь сайн л унтчих юм бол хурдан сэргэж чадах байна. 특별히 우리 교사들도 그렇지만 학생들 늦게 자는 사람들 많이 있죠. За онцгойлоод манай багш нар хүртэл тийм байх, сурагч нарын манд дунд ч гэсэн оройтож унтдаг хүн олон тийм ээ. 뭐 공부를 하고 여러 가지 хичээл хийдэг 해야 ч 되는 юм уу. 것들 때문에 мэдээж яг 그럴 수 хийх 있지만 ёстой зүйл олон байгаа учраас оройтож унтаж байгаа. 밤에 쓸데없이 뭐 인터넷 보고 За гэхдээ 페이스북 харах юм бол бас шүүн тийм ямар ч хэрэгцээгүйгээр интернет их ухаад Facebook оролдоо тийм TV ээ. 보면서 Зурагт үзэнгээ. 계속 안 자고 그러면 За шүнжэнгөө унтахгүй тийм хүүхдүүдийг харах юм бол 자기 영적인 건강, 마음의 건강에도 문제가 되는 부분들이 сэтгэл зүйн эрүүл 있습니다. мэнд ч гэсэн асуудал орно тийм ээ. сүнслэг байдлаар ч асуудалд орхон. 특히 학생들은 За онцгойлоод сурагчид бол 일찍 자야 돼요, 일찍. эрт унтах хэрэгтэй. 자, 이제 신체적인 이제 그 성장도 그 호르몬이 밤에 잘 때 나오는데 За физиологийн хувьд ч гэсэн тийм ээ өсөлтийн тэр гормон яг унтаж байх үед ялгарна. 자, 그게 9시, 10시부터 나올 때가 있습니다. За тэр өсөлтийн гормоны хувьд болохоор 9, 10 цагийн үеэс ахуулаад ялгарч эхэлдэг тийм 그래서 ээ. 10시 넘어서 애들 안 자고 있으면 За гэтэл 10 өнгөрчгөөд ахад хүүхдүүд унтахгүй бай. 몸의 성장을 돕고 또 건강을 돕는 그 호르몬들이 그냥 다 소모되는 거예요. 자기 몸으로 Тэгэхээр 사용되지 않고. биеийн өсөлтөнд болоод тийм ээ одоо бие махбодын эрүүл мэндийг дэмжих тэр гормонууд ялгарахгүй тийм ээ авдаггүй ахна. 자, 그래서 우리 정상적인 또 그리고 이렇게 규칙적인 생활을 하는 것도 우리 신앙생활에 굉장히 도움이 됩니다. Тэгэхээр бид нэр физиологийн хувьд ч гэсэн яг зөв эрүүл амьдралын хэм байдалтай байна гэдэг нь өөрөө бидний итгэлийн амьдралд ч гэсэн тустай зүйл. 하나님은 그걸 아시기 때문에 Тэгэхээр бурхан үүнийг сайн мэдэж байгаа учраас 이렇게 마음적으로 육신적으로 너무 지쳐 있는 이 엘리야에게 꼭 필요한 것이 무엇인지 үнэхээр одоо сэтгэл санааны хувьд уналтанд орсон цуцсан байгаа энэ Элиад хэрэгцээтэй зүйл нь юу вэ? 잘 자고 Сайн унтах 잘 хэрэгтэй, 먹고 сайн идэх хэрэгтэй, 물을 잘 마시고. сайн ус уух хэрэгтэй гэж. 자, 이 광야에서 물이 얼마나 중요합니까? 생명수인데. За зүйл газарт тийм ээ ус гэдэг ямар чухал вэ? Бүр амин ус болно. 그래서 우리 몸이 70%로 물로 이렇게 이루어져 Бидний бие 있는데요. махбодын ч гэсэн 70%-ыг ус бүрдүүлж байгаа. 이 물이 부족하면 Тэгэхээр ус дутагдах юм бол 몸에 열이 많이 납니다. за тийм ээ би халуун одоо болно. 그러면 에너지 소모가 더 많아지고 За тэгэх юм бол илүү их энерги зарцуулна. 그 적당한 이 물이 우리에게 있을 때 Тэгэхээр яг бид нар усны хэрэгцээгээ тохиромжтой авах үедээ 몸이 너무 차가워지지도 않고 너무 뜨거워지지도 않게 за 잘 бие маань 지켜집니다. тийм их одоо дарахгүй их халууцахгүй ийм байж хадгалж чадна гэсэн биеийн дулааныг. 우리 이제 교사들도 학생들도 이런 정보들을 잘 알고 있으면 За тэгэхээр багш нар маань дээр сурагчид ийм мэдээлэл сайтай байх юм бол 우리 신앙생활과 우리 육체의 관계 또 그리고 우리 육신의 회복도 얼마나 중요한지 бидний яг бие махбод болоод үнэхээр сүнслэг тэр амьдрал хоорондоо ямар холбоотой тэр эрүүл мэнд ямар чухал болохыг ингээд харж олно. 회복하는 것이 어떤 과정들을 통해서 회복되는지 Тэгэдээс ямар үйл явцаар дамжуулаад энэ болгоны нь эргээд сэргдэг вэ гэдэг. 또 이 말씀 속에 또 지혜가 있다라고 생각이 듭니다. За энэ үгэн дундаас ч гэсэн бид нар бас мэрэгэн ухааныг үнтэй холбогдуулан авч болж байна гэж 자, бодож байна. 그리고 정말 중요한 것. За бас их чухал зүйл нь 자, 이제 하나님의 말씀을 들을 수 있는 그 몸 상태가 되고 яг бурхны үгийг суралцаж болох үед тэр одоо бие махбодын хувь бэлтгэгдээд 이 엘리야는 그 하나님의 아주 작고도 세미한 그 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 작은 소리지만 за хэдий тийм их аядуу намуухан одоо чимээгүй одоо дуу чимээ боловч 자, 여기 보면 그 11절 12절에 보면 Элия бурхны дуу хоолойг сонсох болж байгаа. 자, 어떤 음성을 들었는지 자, 이 성경에 기록되어 За 있습니다. 19-ийн 11-ээс 12 дугаар ишлэгийг харах юм бол Элия ямар дуу чимээ сонсон талаар гарч байгаа. 같이 읽어볼까요? За энэ ишлэгийг мөн уншийе. Эзэн гарч ирээд уулан дээр эзний өмнө зогсогтун гэж айлтлаа. Харагтун эзэн хажуугаар нь өнгөрөв. Асар их хүчтэй салхи эзний өмнөх уулсыг цуулж хаднуудыг хэсэглэн буталж байсан боловч тэр салхин дотор эзэн байсангүй. Салхи өнгөрөн одсны дараа газар хөдөлсөн боловч тэр газар хөдлөлтийн дотор ч эзэн байсангүй. Газар хөдлөлтийн дараа гал гарсан боловч эзэн гал дотор байсангүй. Харин гал гарсны дараа намуухан хөнгөнөх дуу гарлаа.
자, 여기 보면 엘리야에게 하나님이 또 말씀하시는데 За энэ жаа харах юм бол Элиад мөн эзэн дахин айлдаж байгаа. 큰 소리, 어떤 지진, 바람 소리 이런 바위를 부수고 산을 가르는 그런 소리가 아니라 За гэтэл их хүчтэй дуу чимээ, асар хүчтэй салхи тиймээ хаднуудыг хэсэглэн буталсан тийм хүчтэй салхи чимээнээс биш юм аа. 자, 여기 보면 불이 지나간 후에 아주 작은 소리로 하나님 말씀하셨습니다. Гэтэл энэ жаа харах юм бол гал гарсны дараа намуухан хөнгөнөх дуугаар эзэн айлцсан байна. 자, 이게 하나님이 자신을 드러내시는 모습이라고 말할 수 За 있습니다. энэ бол бурхан өөрийгөө илэрхийлж байгаа тийм зүйл. 우리 사람은 큰 능력, 큰 힘을 바라지만 За хүмүүс бид нар их хүч тийм ээ одоо тийм зүйлийг бид нар хүсэмжилж хардаг. 자, 그건 사람들에게 나타내고 사람들에게 보이는 그런 능력이 아니라 Гэтэл бусад хүмүүст ил тод харагддаг тийм хүч чадлаас илүүтэйгээр 자, 하나님과 정말 이런 개인적인 또 하나님과 이런 그 조용한 시간을 통해서 яг бурхантай хувьчилсан тэр айдуу намуухан тэр цаг хугацаанд донд 자, 하나님의 뜻과 하나님의 마음을 더 알아가는 것이 бурхны хүслийг, бурхны сэтгэлийг илүү их ойлгож мэднэ гэдэг. 자, 그것이 더 큰 힘이고 우리를 회복시켜 주는 힘이라는 것을 Тэр нь бид нарыг 생각해 볼 수 илүү их 있습니다. сэргээдэг том хүч юм а гэдгийг харж болно гэсэн. 자, 그래서 하나님은 이렇게 그 엘리야를 격려하는 방법을 보여주고 계시는데 격려, 힘을 주고 이렇게 응원하는 방법. За энэ жаа болох юм бол бурхан Элиаг одоо тийм ээ урамшуулсан, хүч өгсөн тийм аргыг бид нар харж болно. 자, 우리 모든 생활 가운데서 하나님께 드리는 조용한 시간, 조용히 하나님을 묵상하는 시간이 Бидний амьдралд үнэхээр бурханд зориулж байгаа чимээг өхөн намуухан тийм ээ тунгаан бодож бясалгаж байгаа тэр цаг хугацаа 자, 그것이 그날 하루에 큰 힘이 되고 тэр нь яг тэр өдөрт одоо их хүч урам зориг болно. 또 그리고 정말 안정을 찾는 그런 가장 중요한 방법이라고 말할 수 있습니다. За тэгээд бас үнэхээр амар тайвныг олж чадах хамгийн том тийм ээ тийм цаг хугацаа гэсэн чухал бай. 자, 그래 엘리야는 또 여러 가지 할 말이 있었지만 За 여러 가지 하고 싶은 이야기가 있었습니다. за бас өөр хэлхийг хүссэн олон зүйл байсан. 자, 그렇지만 중요한 건 뭐예요? Гэхдээ гол чухал зүйл нь юу вэ? 그 하나님의 음성에 귀를 기울이는 것이 엘리야에게 필요했던 겁니다. Үнэхээр эзний тэр одоо дуу хоолойн чихээ хандуулан гэдэг Элиагийн хувьд их чухал байсан гэсэн. 자, 그 엘리야는 또 원망합니다. 나만 혼자 남았다. Элиа мөн гомдолж байгаа би л ганцаараа үлдлээ. 자, 그런데 하나님은 Гэтэл бурхан 자, 이 엘리야 말고도 남겨둔 사람을 두셨다라고 그에게 이야기해 주십니다. Элиагаас өөр бас бурханы бэлдэж үлдээсэн хүмүүс бий гэж хэлсэн. 자, 18절 말씀. 18 дугаар ишлэл 자, байна. 우리 열왕기상 19장 18절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 1-р хад 19-18-ыг мөн хамтдаа уншийе. Гэсэн ч Баалд өвдөг сүгдөөгүй, мөн тэдний ам түүнийг үнсээгүй 7,000 хүнийг би Израильд үлдээн гэж айлдав. 자, 눈에 보이진 않았지만 За хэдий харагдахгүй байгаа боловч 정말 하나님을 의지하고 이 바알에게 무릎 꿇지 않은 사람들이 분명히 있다. үнэхээр тийм ээ энэ Баал түшиглэхгүйгээр бурхан түшгэлсээр байгаа тийм ээ Баалд өвдөг сүхрөөгөө хүмүүс байгаа. 자, 7명도 아니고 7,000명이나 있다라고 말씀하셨습니다. Энд чи тийм ээ 7 хүн ч 7,000 хүн гэж хэлсэн. 자, 이 엘리야에게는 너무나도 큰 힘이 될 겁니다. Тэгэхээр энэ бол Элиад асар их хүч болно гэсэн. 자, 그리고 바로 이 엘리야의 정말 이 고통과 정말 이 어려움 뒤에 하나님이 엘리사라는 엘리야에게 꼭 필요한 자, 이제 그 동료 또 그리고 제자를 준비해 주셨습니다. За Элиагийн энэ зовлон бэрхшээлийн цаана бурхан гарцаагүй Элиад үнэхээр тус дэм болох тийм ээ Элиша гэх түүний шав туслагчийг бэлдсэн. 자, 계속 그 광야에 이렇게 앉아 있었으면 Үргэлжлүүлээд энэ цөлдөөс хуугаад байсан бол 엘리사를 못 만났을 거예요. Элишатай уулзахгүй байсан баг. 하나님은 이 엘리야를 회복시켜 주시고 Бурхан 바로 Элиаг сэргээж өгөөд 자, 엘리야는 바로 그곳을 떠납니다. 광야를. тэгээд Элиа шууд тэр газараа тийм ээ цөлийг орхих болдог. 자, 이제 19절에 보면 19-р ишлэлээс харах юм бол 같이 읽어볼까요? за энэ ишлэлийг мөн хамт уншийе. Элиа тэндээс хөдөлж Шафатын хүү Элишаг олж авлаа. Тэр үед Элиша буулгатай 12 хос үхрээр талбайгаа хаагалж өөрөө 12 дахь хос үхрийн араас даган явж байв. Элиа Элишагийн дэрэгдүүр гарахдаа нүмергөө түүнд нүмергөө. 자, 여기서 이제
거기서 떠나서 За тэндээс хөдөлж 자, 그 엘리사를 만났다고 성경 말씀하고 тиймээ 있는데요. Элишатай уулзсан гэж Библиэр хэлж байна. 자, 이 엘리사는 이제 12결이 소를 앞세우고 이제 일을 하고 있었습니다. Элишагийн хувьд буулгата 12 хоос үхрээр тиймээ талбай хахлаад ажиллаж байсан. 자, 여기서 겉옷을 벗어서 그에게 던졌다는 것을 그를 부른다는 뜻입니다. Гэтэл Элия нүмергөө тайлаад Элишад тиймээ өмсгсөн гэдэг нь түүнийг дуудсан гэсэн үг байна. 자, 그리고 바로 그 엘리사의 부름을 받고 부모에게 인사하고 바로 이 엘리야를 따릅니다. 엘리사는. Ингээд Элиша тиймээ дуудлагыг аваад эцэг ихтэйгээ минлээд шууд Элийг дагаад явдаг. 자, 정말 놀라운 만남이고 За үнэхээр хачаархалтай тийм уулзалт. 정말 이 엘리야가 완전히 회복되는 그런 과정들을 우리에게 보여주고 있습니다. Тэгээд бас Элия бүрэн сэргэж байгаа тийм явцыг бид харж болж байна. 자, 우리 교사들에게도 힘이 된다라고 생각합니다. 이 말씀은. Энэ үг ч гэсэн багш нарт маань их хүч болно гэсэн үг байна. 우리 교사들 육신적인 또 피곤함들 정말 마음의 낙심 이런 것들을 이겨내고 Багш нар маань тиймээ бие махбодын хувьд цуцаж ядарсан сэтгэлийн хувьд уналтанд орсон энэ болгоныгаа давандуулаад 그럼 하나님이 도와주시고 회복하는 그 모든 과정들을 겪고 난다면 үнэхээр бурхны сэргээж байгаа бурхны дахин сэргээх тэр бүхэл явцыг даван туулсны дараа 반드시 이 엘리야와 같이 гарцаагүй яг энэ Элиятай адилхан 하나님의 또 뜻을 알 수 있게 될 거라고 생각이 듭니다. бурхны тиймээ бэлдэж төлөвлөсөн тэр хүслийг ойлгох болно гэж бодож байна. 우리 교사들에게는 정말 우리의 맡겨주신 그 아이들이 엘리사와 같은 존재라고 생각이 듭니다. Манай багш нарын хувьд бурхны бэлдэж өгсөн тэдгээр шавнар нь яг л Элишатай адилхан хүмүүсээ гэж хэлж болно. 자, 나중에 보면 엘리사는 이 엘리야의 갑절 더 많은 능력을 하나님께 구했고 더 그 놀라운 능력을 엘리야보다 더 큰 능력을 보이기도 합니다. За тиймээ дараа нь Элиша Элиягаас жилийн хүч чадлыг бурхнаас хүсдэг. Тэгээд бас тийм тэр хүч чадлыг бурхнаас олж авсан байдаг. 자, 2배 Хоёр 갑절. дахин тийм биз дээ. 자, 아마 우리 교사들보다 더 뛰어난 우리의 귀한 학생들, 아이들이 정말 우리에게 큰 위로가 되고 힘을 또 줄 거라고 생각이 듭니다. Цаашдаа шавнар маань үнэхээр тийм ээ багш нараас маань ч илүү тийм ээ мундаг сайн хүн болох юм бол тэр нь биднэрт эргээд үнэхээр том урам зориг хүч болно гэж бодож байна. 자, 그러기 위해서는 이런 광야에서 정말 로뎀나무 아래에 있었던 그런 어려움들을 딛고 일어나야 됩니다. За түүний төлөө бол үнэхээр тэр сүүл газар тац модны доор сууж байсан тэр цөхөрсөн газраасаа босох хэрэгтэй. 정말 그게 교사들에게 꼭 필요하다라고 말씀드리고 싶어요. Тэр нь багш нарт маань үнэхээр зайлшгүй хэрэгцээтэй гэж бодогдож байна. 이 교사 봉사라는 것은 За багшаар үйлчлэн гэдэг бол 자기를 위해서라고 생각하시면 됩니다. зөвхөн өөрийнхөө төлөө гэж бодоход болно. 이 교사 봉사가 정말 내 신앙을 지켜주고 정말 나를 붙들고 있다라고 생각할 수 있습니다. За энэ багшийн үйлчлэл маань миний итгэлийг зуурж өгөөд намайг зуурж өгж байгаа зүйл гэж хэлж байна. 내가 이 교사 봉사를 버리고 도망간다면 Гэтэл би багшийнхаа үйлчлэлийг орхиод тиймээ зогтчихвол 엘리야같이 노덴나무를 찾게 될 거예요. Элия шиг тиймээ үнэхээр тац модыг хайх болох бах. 그렇죠? Тийм биз дээ. 자, 지금 이 교사 교재 또 교사로 이렇게 봉사하면서 이렇게 말씀을 배우는 시간이 우리에게 정말 큰 도움이 되고 힘이 된다라고 생각하시면 Ийхүү одоо 됩니다. багшаар үйлчилж байгаа цаг мууч ийхүү үгнээс суралцж байгаа цаг мууч нь бид бүхэнд үнэхээр том хүч болж байгаа. Бид бүхэн үнэхээр тусалж байгаа. 그래서 저는 이제 저희 교사들한테 항상 얘기합니다. 잘 먹어야 된다. Би бол багш нарт байнга хэлдэг тийм ээ сайн идэх хэрэгтэй. 그 교사 모임 할 때 학생들하고 교제할 때 많이 먹어라. За багш нарын нөхөрлөл хийхээ сурагч нартайгаа нөхөрлөхөд ер нь сайн ид. 이제 하나님도 이 엘리야 회복했을 때 많이 먹였잖아요. Бурхан ч гэсэн Элияг дахин сэргээхдээ их идүүлсэн байгаа үстэй тийм ээ. 한 번, 두 번, 여러 번. Нэг ч хоёр ч удаа бүр хэд удаа идүүлсэн байна сайн. 또 그리고 보면 어루 만졌다 그랬는데요. Тэгээ түүний угаас илсэн гэсэн. 우리 교사들하고 우리 학생들하고 그런 관계라고 생각이 듭니다. Тэгэхээр багш нар маань сурагч нар хоорондын харилцаа юм байх 그 хэрэгтэй харуулж 마음을 байгаа 어루 л та. 만져줄 사람이 필요합니다. Үнэхээр тэр сэтгэлийг нь тийм ээ ээлж өгөх тэгэх хүн 그 хэрэгтэй. 학생들을 이해해줄 수 있는 사람, Тэр сурагчдыг ойлгож өгөх хүн. 그들의 말에 귀 기울여줄 수 있는 사람이 Тэр хүмүүсийн үгийг сонсдог чихээ хандуулдаг хүн. 바로 이 교사의 역할이라고 생각이 듭니다. Тэгэх нь одоо багш хүний үүрэг юм а гэж бодож байна. 그래서 우리 남자 선생님들, 남자 학생들 많이 안아주시고 악수도 많이 하고, Манай эрэгтэй багш нар эрэгтэй сурагчдыгаа сайн тэврээд сайн гар бариад 뭐 여자 선생님들, 여학생들 잘 안아주시고, эмэгтэй багш нар маань эмэгтэй сурагчдыгаа сайн тэвэрч өгөөд
남자 선생님들 여학생들 안아주시면 안 돼요? За эрэгтэй багш нар тийм ээ эмэгтэй сурагчид тэврээдэж болохгүй шүү. 우리 또 자매 선생님들은 남자 아이들도 많이 이렇게 안아주시고요. Тэгэхээр залуу багш нар маань тийм ээ 그러니까 сурагчид. 여자 선생님들이 남학생들도 안아주셔도 좋습니다. За эмэгтэй багш нар маань хараа эрэгтэй сурагчдыг тэвэрж өгсөн ч болохоор байна. 자, 그게 꼭 필요해요. Тийм юм 왜냐면 үнэхээр хэрэгцээтэй. 우리 Яагаад 아이들 때 гэхээр 보면은 안아달라고 많이 하는데 за хүүхэд байхдаа бол ингээл намайг тэврээд өгөөч гэж их гуйдаг 그게 тийм ээ. 이제 순수한 마음이잖아요. Тэр нь их цайлган байр байдал тийм ээ. Цайлган 근데 төрөхтэй 이제 цайлганаар. 커도 그 어렸을 때 그런 마음, 그렇게 누군가 나를 안아주고 나를 이해해주는 사람이 또 필요한 건 사실입니다. Гэхдээ том болсон ч гэсэн яг өмнөхтэйгээ адилхан тэврүүлмээр байгаа хин нэг нь намайг ойлгохыг хүсэж байгаа тэр сэтгэл 그렇잖아요. хэрэгцээнд байсаар л байдаг гэсэн. 부모님들이 엄마 아빠들이 잘 해주면 좋은데 잘 못해주는 Уг нь бол 가정도 있을 ээж 수 аав нь 있고, тийм ээ эцгийн сайн тэврээ тэгэж халамжлуулууг нь сайн. 또 부모가 없는 아이들도 있을 수 Гэтэл 있고, тэгэх ээж аав байхгүй 둘 중에 хүүхэд 한 ч байж 분이라도 болно. Тэр хоёрын тийм ээ эцэг эхийн хин нэг нь байхгүй хүүхэд ч байж болно. 그 빈 자리를 우리 교사들이 또 채워줄 수 있습니다. Тэгэхээр тэр хоосон орон зайг нь манай багш нар дүүргэж өгөх боломжтой гэсэн үг. 하나님의 마음으로 Бурханы зүрх 정말 сэтгэлээр 예수님의 사랑으로 үнэхээр Есүсийн хайраар 그 아이들을 안아줄 때 тэр хүүхдүүдийг тэврэх үед 그들이 더 빨리 회복되고 тэр хүүхдүүд ч гэсэн хурдан сэргэн 또 하나님의 사람으로 тэгээд Бурханы хүний хувьд 또 굳건하게 설 수 있는 그런 그 방법이 될 거라고 생각이 듭니다. үнэхээр баттай өсөж тийм ээ зогсож чадах тийм арга юмаа гэж хэлж болно. 뭐 제 개인적인 얘기지만 저도 이제 학생들하고 교제할 때 За яг би бол хувьдаа тийм ээ сурагч нартай нөхөрлөхдөө 그 아이들 많이 안아줬던 기억나요. хүүхдүүдийг их тэвэрж өгдөг байсан дурсамж байна. 그리고 저기서 보면 막 달려옵니다. За ингээл харах юм бол бүр тэвэрлэхэд гүүгээд ирнэ. 안아달라고. Тэврээд үг. 이렇게 큰 아이들이 Бүр 큰 ингээл надаас ч өндөр хүүхдүүд. 근데 그걸 정말 원하는 거예요 마음에서. Гэхдээ үнэхээр сэтгэлдээ түүнийг хүсэж байгаа гэсэн үг. 그때 그런 걸 많이 느꼈습니다. Тэр үед 아이들도 одоо үнийг ухаарч байсан хүүхдүүд ч 누군가의 гэсэн 인정, 위로 정말 누군가 안아주는 것을 үнэхээр хин нэгнээр тийм ээ тайдууруулахыг өөрийг нь хүлээн зөвшөөрч тэвэрч хүлээн авахыг хүсдэг юм байна. 자, 그리고 마지막으로 좀 제가 가장 좋아하는 말씀 중에 하나인데요. За төгсгөлд нь миний дуртай үгсийн нэг байгаа. 잠언 말씀 Сургаалт үгс 24장 24-ийн 자, 16절 말씀인데요. 16 дугаар ишлэл байгаа. 우리 말씀은 또 같이 한번 읽어볼까요? За энэ үгийг ч гэсэн нэг уншия. Учир нь зөвдөн 7 бүдрөвч нэг сэхэн бурууд харан гай гамшигт нэг мөсөн бүдрэн. 자, 여기 이 앞부분에 그 의인은 7번 넘어질지라도 За энэ урд хэсэгт нь тийм ээ зөвдөн 7 бүдрөвч 다시 일어선다. дахиад тийм ээ нэг сэхнэ эргээд босно гэж байна. 8번째라도 7 бүдэрсэн ч. 자, 그러면 9번째 넘어지면 못 일어나는 건 아니겠죠? За тэгэх юм бол 9 бүдэрсэн хүн унахгүй дахиад сэрэхгүй байх юм болов уу? 그 후에도 일어나는 것이 Түүний дараа ч гэсэн дахин босно 우리 гэдэг бол 그리스도인의 모습이다라고 말할 수 эргээд 있습니다. босно гэдэг бол Христэд итгэж хүний байр байдал юм аа 엘리야도 гэсэн. 넘어졌습니다. Элиа ч гэсэн ингэж бүдэрсэн. 중요한 것은 Гол зүйл нь 그 다시 일어섰다는 거예요. тэгээд эргээд боссон гэсэн үг байна. 네, 하나님의 사람이 Бурхны хүн 계속 누워 있으면 안 됩니다. үргэлжлүүлээд бүдэрсэн ч ихтэй хөвтөд байж болохгүй. 우리 어렸을 때 갖고 놀던 장난감 중에 За жоохон бахта хам тоглодог байсан тоглоом тийм ээ. 돈드그마 있잖아요. 돈드그마. Одоо тийм ээ 돈드그마. тоглоом дондогмоо байна. 이게 밀면 Ингээд түлхэх юм бол 다시 일어납니다. дахиад босоод ирнэ. 재밌잖아요. Сонирхолтой 계속 шүү дээ. 밀어. Байнга л ингээд унгаагаал түлхгээл байна. 100번 밀어도 Хэдий 100 түлхлээ. 101번 일어나는 게 돈드그마. Тэгсэн ч гэсэн 100 босдгон дондогмоо. 뭐 돈드그마 뭐 복잡한 장난감 아닙니다. Дондогмоо тийм нарийн төвхтэй бүтцтэй тоглоом биш ш тийм ээ. 제가 신기해서 배를 한번 갈라봤는데 Би ингээд сонирхоод бүр гизийн задлж үзсэн. 뭐 안에 아무것도 없어요. 그냥 그 쇠 하나 Тэгсэн 들어있더라고요. чин дотор нь нэг их юм байхгүй зүгээр хүндрүүлэгч байсан. 네, 그렇지만 그 쇠가 이제 그 돈드그마 일으켜주는 힘이 되지 않습니까? Гэхдээ тэр ганц хүндрүүлэгч нь дондогмоог эргээд босох хүч болж байна. 자, 우리 의인, 그리스도를 믿는 그리스도인들의 모습을 의인이라고 표현할 수 있는데요. За тэгэхээр зөвд гэдэг нь Христэд итгэж байгаа бид бүхнийг зөвд гэж илэрхийлж байна. 우리 교사도, Багш нар маань ч 우리 гэсэн, 학생들도 сурагч нар маань ч 좀 гэсэн 확실한 믿음이 그 안에 있다면 үнэхээр баттай итгэл тэр дотор байх юм бол 다시 일어날 힘이 있다라고 말합니다. дахиад босох хүч байгаа гэж хэлж байна. 넘어져 있는 그 돈드그마는 고장난 돈드그마는 За тийм ээ тэр чигтээ унаж байгаа дондогмогийн хувьд бол 뭐 무게추가 잘못됐든지 одоо хүндрүүлэгч нь зөв биш байна тийм ээ. 네, 그걸 다시 자리로 잡아주면 됩니다. 자기 자리로. Тэгэхээр өөрийнх нь байр суурьнд ягаад хүндрүүлэгч нь зөв тохируулахад болно. 자, 그래서 우리 교사들도 Багш нар маань ч гэсэн 넘어질 수 있어요.
унж бүдэрч болох юм 봉사하다가 үйлчилж 식사 байгаа, 생활하다가 итгэлээр амьдарч байгаа. 하지만 다시 일어나는 것이 Тэгвэл хизээч дахиад сэргэж босно гэдэг бол 정말 주님이 우리에게 원하시는 것이고 үнэхээр эзэн биднээс хүсэж байгаа зүйл 우리 학생들에게도 бас сурагч 정말 올바른 сурагчнараас 그 ч гэсэн 믿음과 소망을 그들에게 마음 가운데 심어준다면 үнэхээр зөв итгэл найдварыг тэр хүүхдүүдийн сэтгэл суулгах юм бол 학생들일지라도 хичнээн тэр сурагчид балчир 그 хүүхдүүд ч 어려움을 бай 이겨낼 수 있는 ямар ч 힘을 хүнд нөхцөл байдлыг даван туулж чадах 하나님 хүчийг 주실 거라고 믿습니다. бурхан өгдөгөө гэж итгэж байна. 자, 그래 오늘 이 로뎀나무 아래 엘리야에 대해서 여기까지 좀 배우고요. За тац модны дорх Элиас эдвэр энэ хүртэл суралцаад 우리 이 말씀을 통해서 깨달은 것들 또 자기에게 적용한 것들 또 우리 아이들과 함께 더 깊이 한번 나눠봤으면 좋겠습니다. энэ үгээр дамжуулаад та бүхэн тиймээ тунгаан бодож ухаарсан зүйлсийнхаа талаар хүүхдүүдтэй бас сайтар нөхөрлөж хуваалцаасаа гэж хүсэж 기도하고 байна. 마치겠습니다. Залбираад дуусгая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 오늘 엘리야를 통해서 우리에게 교훈해 주시고 Өнөөдөр Элиягаар дамжуулан бид бүхнийг сургамжилж 정말 큰 능력을 나타냈던 엘리야일지라도 넘어질 수 있다는 것. үнэхээр агуу хүч чадлыг харуулж байсан Элия ч гэсэн бүдэрч болдгоо гэдгийг 하나님은 이 엘리야를 또 회복시켜 주시고 гисэн ч эзэн та Элияг дахин сэргээж өгөөд 또 다시 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 힘을 주시는 것도 보았습니다. мөн дахин өөрийн хүний хувьд амьдрах хүч чадлыг түнд өгсөн гэдгийг хамт харлаа. 우리 교사들, 학생들 이 말씀을 통해서 힘을 얻고 Манай багш нар сурагчид энэ үгээр дамжуулаад хүчийг олж 혹시 우리도 이 절망에 또 힘든 또 그 어려움 가운데 있을지라도 магаад хүнд хэцүү цөхрөл тийм байдал байгаа байсан ч 또 주님의 말씀으로 또 주님이 공급해 주시는 힘으로 속히 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. эзэн таны үг болоод бид бүхэн дүүргэж байгаа тэр хүчээр дахин босож чадхаар та туслаарай. 또 우리에게 맡겨주신 그 영혼들 또 우리가 해야 될 일들 또 성실하게 할 수 있도록 도와주시옵소서. Бид бүхэн даалгасан сүнс болоод бидэнд хүлээлгэн өгсөн тэр ажилд үнэхээр хичээл зүтгэлтэй хандаж биелүүлэхэд туслаарай. 감사하며 예수님 이름으로 기도했습니다. Талархан Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.